Talo falava o talafou mai Australia. Ua whātautoi le sole kovana siri lona luaspul walu Australia o Samantha Mostyn. O iau se whai pisinisi sa vea fo ima komisina le AFL ma wa sui tūranga atu ia David Hurley sa tau aveina le tūlanga mai tūsanga wutunai. O lana saunoanga le sauninga i le so wa ta wai lona naunau ta inga ina ia tutu whaatasi mo le fausia o se rumana i manuia. Na ia whaelo fo i wa whamanatos fo i a te ia e iai e la tausa iei mo moi le tofinga e le na o le mata i soifuanga o tangata Ausitaria a ia aua iai ma atangia le anganga democracy o le tunu. O Mostyn, o se tamaitai lona lua ua umia le tofinga o le tamaitai mua o Quentin Price na ave makovana mai le lua afe maramalu i le lua afe se funu marafaa. O lo so ene leo le ave ta vale se mata upo lo fita wa ina na la vea i se tangata i se ta vale ai le i tu wane le ta vale lea. Whai mai di pote le 9 News, ma la wane so swani whaamwawe i Abel Road i Melonba o se pito nuu i Blacktown, po le te o le sutasi le pōna pō, whai mai o se tangata o whaamnu o ria le au tafo le ala tele. Tong fitia paramedics ma taltanuino se tamapea ma le fitu sputau sanga, ai li patia mai na mariwa i lava i lea no fuanga, ma lo taria se whaamauninga alo ia o sia tangata. Lo whanga solo i le sorsu e suenga, a wata ua le ripoti na la vea le tangata le sedan uli na anga ia nei lungo Abel Road, ma wangalu e nei leo le tu whatasio se ripoti mo le coroner. O lo iai pea i se tūranga tinga ina tangata e to o lua na a fia mai le whalawalawe tau ta avale i Queenselani i le asona nafi, le ua mariri wai tangata e to o tolu, whalawalawe au fia i se pasi ma se caravan i le highway. O le whamtalanga mai leo leo whapea tolu su tolu tangata sa i lunga le pasi, na wheto ai ma le 4-wheel drive na toso to se caravan i lunga o Bruce Highway, Southdale Townsville. O ata mai le whaalawelawe o tau wata ata mai ei fōringa o le temi na tupu ai le whaalawelawe, a wa whaamani e leo leo e to o tolu ua maririu o ta maita i uma, a toa ma le to o lua lo tinga ina o ni ali e lua su tolu ma le lua su whātau sanga le mātua. O ta ua le ave pasi ma isi pasi se to o lua e le o yeini a whianga tinga ina po ni manuanga tinga ina mai le nei whaalawelawe a o whaanga solua isu enga. Wa whata ira tō tele se ripote se tamatiti se furu tolu tau sanga o whata ua ina lona tatui se turou o se tangata e luas fulbalu tau sanga i le Central Tablelands i New South Wales se le awa uli fo i ana nafi. Vai mai le 7 News na mawatu i le luas fulbalu tau sanga lea o iei manuanga i lona whatawhata i se mga ala i Bathurst po o le awa uli ana nafi ma tong whitia i paramedics si i ane ai le vaalele le whanama i Westmead mai tingaina. O su e ngā leo pu e nai ma le tamaititi se fulu tolu tau sanga lea ma mōdia i le wha o lima wha moe moina. E le ima whaiuna tatala i tua ma e tūra i le so i le wha masinonga o tamaiti. O wha sauna tau wha o ngāni masini tau e le tise po personal devices a le au whainga ruenga ia o ngā amata ma child care centers e tapu e ni ato tamaiti i ia no fuanga a matatu le so. O le whainga lea ua whaatino, i lalo se whainga fō ua whaingoa National Model Code and Guidelines, ma o nangala ua sainia i lalo lea porkalame fō, e au fiai i lalo i a iainga. O le whamtalaina o le personal device o se masini e uumia e le tangata whainga ruenga, ma whai o na pu e naini ato tamaiti, pata i inga o se telefoni, me poeata, tablet, smartwatch, ma isi. O whamatu mai e ministawa o onga Jason Clare, a iainga o lea whainga fō, ale matanga luenga. Whai meina minista o le puipuinga o whanau ia o ngā amata ma child care centers o lo o ave i eile wha mua le matanga luenga mai to o tele o lo o lango i le neitu ai ngā whainga fōu o le maro le peo na whata i ia mua i Ausitalia. Tala ia Radio Samoa, mō le nei fo i aso.